bafana ba Yago inkuru mbi nuko ubu umuhanzi akaba n'umunyamakuru Narwaya Innocent wamamaye nka Yago arembeye mu bitaro byo muri Uganda aho asigaye aba nyuma yo gukora impanuka. Akimara gukora impanuka uwo bafitanye isano ya hafi mu muryango yanditse kuri konti ya Instagram ye ashimira Imana ko yamurokoye iyi mpanuka yashoboraga no guhitana ubuzima bwe, ndetse anasaba abafana be kumusengera. Iyi mpanuka yabaye kwa 17 Matayo 2026 yangije imodoka Yago yari arimo. Kubw'amahirwe Yago abasha kurokoka. Uwo bafitanye isano witwa Nyemanzi ari nawe uri gukoresha imbuga nkoranyambaga za Yago yagaragaje kuri Instagram ko Yago arwariye mu bitaro, ndetse amafoto yashyize hanze mu ijoro ryo kwa 18 rishyira wa 19 Matayo 2026 agaragaza ko Yago ari mu cyumba cyo kwa muganga ari guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'abaganga. Nyamuneka dusengere Yago, Imana imufashe arwara ubukira. Kuko umugambi w'Imana Yumva Amres from Rwanda, Kigali Turindo, Mr. Gwagwan, Stato, Ari, Uzwa, Tuwa, Vidwa, Tukani, Mr. Show, Mr. Vibe, Flowinga, amazing updates.